Hello, Tashidale to everyone. Welcome back learning basic reading Tibetan language. Today we are going to learn kinds of insects. Busin gi rik. Au ba shabjubu sa reta sa kigu si na sin. Busin. Ga yata gya kigu gi. Ra kigu rik ka sa rik. Busin gi rik. Busin is insect. Gi is of rik. So busin is a general term for insects. And I know there are many kind of insects, right? Okay, let's start. Au ba shabjumbu sa rata sa kigu si na sin. Bu sin. Ga reda ta na ro to ka tok ma. Tok ma. Sa bada ba rata ta nga tang ba shabjubu tang bu. Sa da 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 shabjudu ka duk. Sa bada ba rata ta nga tang duk tang. Sa bada ba rata da shabjudu la dul. Dul. Pa yada cha dingbo che ma la dingbo le pa lep. Che ma lep. Sa da 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 kigu di ka dik. Sa rata sa kigu si na sin. Dik sin. Sa da 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 kigu di ka dik. Pa ra za. Dik pa ra za. Sa pa da ba la bal pa bal ba. Ka ya da kya kigu ki. Sha kigu shi ka shik. Ki shik. Sha shabju shu. La shabju lu ma. Shulu ma. Sha kigu shi ka shik. Busin. Tokma. Tangbu. Duktang. Dul. Chemalep. Tiksin. Tikparaza. Palba. Kishik. Shuluma. Shik. Busin. Insect. Dogma. Ant. Tangbu. Bee. Duktang. Mosquito. Dul. Snake. Chemalep. Butterfly. Dixin. Crab. Dikparaza. Scorpion. Balba. Frog. Kishik. Flea. Shuluma. Cockroach. Shik. Shik. Lice. Okay, this much for today, and you can see a link below this video. Click on the link and download PDF file and enjoy learning basic reading Tibetan language. Chema Jayo.
See you later. Bye for now.